Okay Zakrin, since kita dah cakap pasal warranty, kita nak pergi ke beli kereta used ataupun beli kereta recon. So apa bezanya sebenarnya kereta recon dengan kereta terpakai ni? That is a good question. Dia macam ada fine line kan between those two kan. Sebab dulu pun terpakai recon, juga kan. Kereta terpakai, aku beli juga kereta dipakai oleh orang Jepun lah. Yelah, dipakai tapi kat sana lah. Apa yang saya boleh cakap, benda ni lebih kepada better report lah daripada belah Jepun, because we can see that Jepun bila dia nak send the car here, dia ada like an auction punya sistem, dia ada auction punya proses yang dia buat kat sana. Dia go through macam contoh kereta ni, dia pusing and then dia tengok kat mana the problem. Lepas tu dia gradekan kereta tu. Dia gradekan kereta tu dari segi dia punya kebaikan dan kerosakan lah. So dia lebih telus lah dekat situ. Tapi kalau used car dekat Malaysia, you have to go like Screwed or something. I don't know if the Screwed is good or not. Tapi bukan sistem yang sama dengan auction yang ada dekat Jepun lah. And that's why I nampak kalau kata betul lah, kita dapat report yang betul tu, betul lah. So ada grade 3, grade 4, grade 5, RR, RB. Benda-benda macam tu lah yang kita nampak macam okay, patutlah orang still okay dengan recon, because not many people actually have the knowledge to check the car kan. And I think that piece of paper is better than asking people to check the car when it's in front of us lah. And I kalau kita sendiri pun nampak, kalau kata kita sendiri pun nampak macam okay, kalau paper ni legit ni sebab dia datang from other countries dan dia ada proper companies that actually does that kan, daripada kita panggil mekanik kampung and try to check the car. Padahal mekanik kampung tu okay je kan. Waktu kita beli kereta recon tu, that piece of paper kita dapat sekali lah? Yeah. That is transparent information lah yang kita boleh tengok. And also kereta recon ada much more option lah for higher end punya price, for higher end punya model yang tak ada dekat used car lah normally. Biasanya kalau kata ada pun dekat used car ni, contohlah Alphard ke, Velfire ke, macam saya cakap, tak boleh nak check. And that is an expensive car. Apa jadi kalau kata kita beli kereta mahal tiba-tiba rosak, kita tak tahu. Okay, so Zakir nak tanya lah, kalau kereta tu kereta sama lah, let's say Mercedes C300 used tahun 2021 dengan C300 used ataupun recon tahun 2021, mileage lebih kurang sama, mana lebih mahal? Should be recon lah. Should be recon and people still nak beli kereta recon. People still going to buy that recon lah. Normally macam tu lah kan, sebab yelah, abang dapat all those report and diorang nampak macam lebih trusted kat situ kan. Tapi betul juga kan, kalau kata almost same condition dengan harga yang lebih mahal, kenapa nak spend dekat situ kan? Sebab kalau used car, beli je used car kan, lebih murah kan. But I think it's also goes to bank kot. Macam kita nak buat loan, dia punya interest rate lebih murah, lebih rendah dekat recon. Sebab bank lagi trust dekat that recon daripada. That's another question I have lah. Kenapa kereta recon ni, walaupun bank tahu dia dah dipakai, tak kisah maybe single Japanese driver as opposed to single Malaysian lady driver. Tapi yang kat Jepun tu lagi ada juga lady driver kat sana kan. Ada. Bawa macam gila juga. I can safely say that maybe the bank evaluate those things and they can see that it's more trusted to give low, macam mana cakap, model yang ada dekat recon lebih banyak and they can actually see that this type of customer yang strong ni always choose to buy the recon. So dia akan turunkan dia punya interest rate untuk dapatkan penjualan produk dia orang lah. Bank nak jual produk dia. So I think that's the thing lah. Untuk orang yang baru nak beli kereta, do you recommend beli kereta baru, used atau recon? Orang baru nak beli kereta? Beli je lah baru. Beli baru Beli baru bang. Orang baru nak beli kereta, gaji berapa? Beli kereta baru je lah. Okay Zakrin, since kita dah cakap pasal interest rate ni, nak tanya lah, kenapa interest rate untuk kereta BMW ni murah berbanding dengan kereta nasional? Goes to the bank lah. Bank dia perlu jual dia punya produk, which is car loan lah, hire purchase.
bila kita kira balik BMW punya price, contohlah harga 400,000 and Proton is like 60,000 for Persona. So kalau kita tengok balik interest rate, walaupun nampak macam rendah, 0.5, 1.2% for BMW dengan like 3% for 2.7% for Proton. Kalau kita kira balik berapa keuntungan bank in those two, walaupun nampak macam BMW tu percentage rendah, dia punya profit to bank it's much more than this Proton lah. That's what I can see between those two. Okay. Dan kenapa kereta Alphard ni popular sangat dekat Malaysia? It's because it's big lah. Tapi ada je kereta besar yang lain. Contohnya macam Kia Carnival lah. Kalau kata abang tengok sendiri pun, dia ada gabungan-gabungan yang kita perlulah, saiz yang besar. Nampak mewah. So kalau kata besar saja, high ace besar juga kan. Betul. Beli bus ke apa kan. Tapi dia besar, mewah and looks reliable. Alphard bukan kereta paling reliable tapi it looks reliable. So, yeah. Okay, tapi I tak suka Alphard tau. Sebab I think because of the top speed probably. Not as a driver lah. While on the road. Sebab Alphard tu dia suka hawk lane kanan lah. Tapi dia tak laju. Especially during corners. Bosses. Normally it's bosses yang perangai macam tu. I think so lah. Kena komen on that abang. Ada je kereta lain yang tak laju macam dia. Abang rasa sebab apa? I think it's because they bought a 250,000 ringgit car. So dia rasa dia laju lah. Dia rasa dia paling but it's not designed to drive fast, betul tak? It's not designed to drive. All my friend use the Alphard. Dia orang cakap paling 1.6 je. Lepas tu dah rasa macam dah tak boleh dah. And then kalau dekat curve lagi bahaya. And those are the reason why Alphard owner will try to see more on BMWs and Mercedes after they own the Alphard and Velfire. See more meaning apa? Maknanya dia orang walaupun we can say that kalau kata if we own an Alphard, we are a luxurious family. If we own an Alphard. If that's the case, orang dah tak nak dah beli kereta lain, just own an Alphard. Tapi there's a problem in performance on those Alphard yang buatkan macam tak laju mana pun sebenarnya. Memang besar tapi tak ada laju mana. So let's look at the actual performance car, like maybe like a Range Rover, maybe like X6 or something, GLE, benda-benda macam tu. Still besar lah. Yalah. Okay.